Noan namanen at ilabas ti wedding yun. Kanain mo lang nga mapispisyan ti tao. Ni, nagsisinusuunda dagiti taya. 10:39 ilabas. Ala, ni kapitana magdayta. Papanan na nga ta. Kapitana na imbag nga orasyo. Apay papanan nyo kadikap. Umayak kuma dito ipiling. Daman ti umay ko ibaga. One cup, dumanong kayo May kita agtugaw kayo. Kitamot aso ni baka kagatinda. Hey! 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 Anamot dagito, badida kumaga kap. Badida kumaga na anos dagita nga aso. Agtugaw kayo. Salamat pili. Anak ka diti kinyatayo kap. Ta nagpasyar kayo. Piling umay ko ibaga tani karyang kani Biki umay den blatter. Di barangay 1. Awam mo lasab sa bali. Niki da nga linda. 1. Agpaiso nga kanay dagkuy-kuyog. Ngam dagita nga aramid da. Diyan mo. Damagagpay kinikaryang kap nagpaypayso. 1. Tinakaw da kanong arji papaya nga papaluuman da. Ay makasara da kanya dagita baka pag tinug pay da nga dua. Ibaga da nga tik-tiktok da tagay mapandati gar-aramid ti haan. Muda lang arod nga palso tegtakawon. Hindi mapanda kanu kita anda iki da nga lindawam meten. Isuda kanu kinikaryang ti nakita da nga nagtakaw. Ay makasara da kanya dagita. Kasjilat tangaruden na ibaga kun piling bagam to kadagiti dua nga ubing. Tahanda nga ulitinan. Owon ka pag nakon. Nakakuskusi mo day tabi. Siya lang or timuli di papayan dandan niya pinatinag. Tapos nagbasa intud na nga kano. Baglangon nun to naimas. Nagawid akon baka sapsapulan na ninang kun. Nagapamanan. Painang. Namatin. Umay ka man ditoy? Naggapo ni Kapitan ditoy. Tartarabakon yung adwa kinibiki Ana, Jai. Api nga nagtakaw kay ti papaya da Antim Linda. Ammo yung nga palso tagtakaw na pang kayo nagtaktakaw. Madi nga siya, nibiki day Jai. Siya lang ti muli. Tata, agtalag kayo. Sika, karyang. Han yung alulitin na natagtakaw nata palso. May pasigurado Dapi daridangan na.